Sihlele mbukeli lithini libandla ngembuka mbukeli uvula umsakazo wakho Swatini TV themko simbuyisa ngiyakubingelela kuphi nakuphi kufinyela khona umsakazo Swati eSwatini TV lithini libandla sibuka nje mbukeli tindzaba tetengiholo la sithathela khona embhalweni lokulivla babe nkulunkulu kunenge mbukelile seyesikhulume ngako la nasehlelweni siyahamba la emadolobheni onke sifune babukelile singakhona kwekuthi sikhulume ngabo naso sihloko sesikhuluma ngaso ngaba nje babukeli ekunicela lapho emakhaya kwekuthi nasifika phela singumsakado siniketeni loko lesifisa ukuthi sikhulume ngako kulendzaba lapha ke babukeli lokhanza ukuthi sikhulume ngato namhlanje sibuka yona i-pressure of purpose siyathi ke ukuthi kunengi lokhanza ukuthi bafundisi labasebancane lokhanza ukuthi besibahlamba nako basendawona umsebenzi wabenkulunkulu siyobuka wona ema critics sibuke ama pressures sibuka wona ema challenges lokhanza ukuthi bafundisi bahlamba nawo angihambi ngedwana ke babukeli ngihamba nabo abantu labadzala lapha noma ke bafundisi basebancane ukhona ke eceleni kwami lapha ngiprophetess ngusibangaliso wakagama usuka lapha ebandleni ase Living Word Family Center eMpumalanga akahamba edwana lomdzala uhamba nempostor Phethile Gametse usuka lapha eGod's Glory Epicenter Church International lapha kuMahlanya ngithatha lethuba ke ngiqale ngawe prophetess nguvusele ehlelweni siyabingelela na Mbuyisa egameni lika Jesu sibingelele phenzene babukeli emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi leli thuba linisiniketa lona. Amen. Ngiyacela ukuvusela Apostle. Siyavusela Mbuyisa sivusene babukele emakhaya siyalibonga lelithuba lesilitfolile ukuthi sibe kanye nani. Amen. Bafundisi bami sisenje lamhla asike sibuke silanze abantu laba bomake sike saba nabo eviki letiphelile ngidawuthi bobabe noma ke bobhudi nasebafundisi labasebancane bakhuluma nabo le side labo lamhla ke sithi ke asesilanze nine sifise nje kuva singumsakazo olithini lebandla kwekuthi can a young single pastor run a church effectively ngicela cala ngawe prophetess. Siyabonga kakhulu Mbuyisa ngicabanga ukuthi impendulo lelula kakhulu ithi yebo but abantu baye ba confuse age ne wisdom. Okay. It is wisdom letsingekile kuze umuntu abe ku ministry but ke siyade lokho ukuthi tikhona vele tingcinamba letikhona sibamfula abasha lesibhekana nato but lokho akusimuki lokho uNkulunkulu lasuka sithume kona ukuthi sishumayele livangeli so liqiniso lithi yebo. Ngiyabonga kakhulu make siyathi ukuthi wena sowungimake kani usongumfundisi usemncane ngiyacela nawe mhlambe uphendvule lo mbuto lokuthi ungarana yini libandla kani umfundisi losemncane libe effectively. Imphendvulo ithi yebo Mbuyisa ungalirana lelibandla because mina nje ngilibuke ngisengakashadi libandla ngisesemncane the early age so ngalaba kahle lakhula even today lifanishina very well. Okay labanye emfundisi wami baba kuba nekhona inkulumo letithi you are too young to lead ngifuna ke sekumatanisa nana ukuthi singathi koja wena umuntu lo lady wathi nomunye hayi you are too young uyilady ukuthi ungakhona kusihola enholela isondlo lokhanza ukuthi lidominate bobabe noma abantu labadzala. Yes babe Mbuyisa kuliqiniso lokho so sengileti ingcinamba lesesidibane nato leto okhanza ukuthi nawe usesondweni vele bayatitshela ukuthi bantu ngeke uzokhona because you are a female kanti masibuka even nange kwemibhalo there are females labeka khona lapho labeka lirana libandla kuba mncane nje bangichazele ukuthi it is not immaturity but it's not njalo age noma ke gender lenda ukuthi umva khona kugcina libandla but is wisdom ke itholakala kuNkulunkulu so inhlakanipho siyayicela kuNkulunkulu ibe khona so umuntu uyakhona ke lokho ukuthi under the influence of the Holy Spirit alirana libandla phinze ke yes females baye bathathe lokho lokusho nguPaul ukuthi Paul athi abahlale phansi bantu bangakhulumi ebandleni kanti he was addressing lelibandla laseKorinte lebelikhoza idisorder bomake babitiwe they can preach. Maye ngiyabonga kakhulu ungathi lapha umfundisi wami Gametse unalenye iversion lehlukile
iyafanana Mboyisa le vision nalelo sayishito prophetess umuntu longimake angashumayela uyashumayela alilose futhi libandla ngoba akuyinge ukuthi wesifazane newesilisa livila uNkulunkulu lithi bonke wabagcwalisa ngamandla amongcwele wangakhethi ukuthi lona wesifazane lona wesilisa siva ukuthi bakhuluma ngedilimi bonke kanye bamukeliswa moyo ongcwele munye nayi ke lenkinga ke lapha mfundisi wami lenkinga ila ekutheni you are too young to lead uyayiva lenzaba yini le lekwende ukuthi wena uthi hayi lesikhathi sikahle nyalo ukuthi ngahola leli bandla ngingameli ukuthi ngize ngibe mtsala yina una ungena nawe kubonakala sekha ungena makumpostoli siyabonga Mbuyisa ngona kuliciniso Mbuyisa akusiyo info lena njengoba ngisho nje ukuthi ngaqala ngisesingili nami ngimncane so akusiyo info lelula lokulihola libandla at the early age igrace uNkulunkulu suka afake info takhe kuwe under the supervision of bamfula abadzala laba ema mentors lasikhulisako because sisitwa ngiwo vele kakhulu lama mentors akusiki ukuthi nje sibamfula abasha lesivele sathi sukela nje saphatha libandla kube nema mentors kwaba nebamfula abadzala labemembi kwethu basifundisa basikhulisa nathi satitfoba kubo salalela kubo basifundisa info letinengi like Samuel as a young nangzane prophet akhula lapha livela uNkulunkulu lisitshela ukuthi kwathiwa nakabidwa wagijima yakeli wacabanga ukuthi Eli uyambida wabona Eli umuntu kaNkulunkulu umpriest ukuthi hayi lensizwa lencane le ibitwa uNkulunkulu wakhona kumasharisha to the presence of God kuva livela uNkulunkulu yabo wasitakala ke Samuel although kaIsrael livela uNkulunkulu nawulandza livela iBhayibheli lithi bese livela kancane selingakavami ngendlela lebeyikhona kaIsrael ngesikhathi saSamuel nempriest Eli amen cha ngiyabonga kakhulu make ngifisa sale singena kiyo lenzaba lena leyegceka ne pressure yes mhlambe ungasherishela sinembukele ekhaya prophetess kugceka nje loke wabanako empilweni yakho usendawo lomsendo kaNkulunkulu ngoba thafu kakhulu nawe weva ukuthi uyathi nyalo ngicabanga kuyekela kwalokushumayela yes Mbuyisa vele ke tingcinamba tibakhona phenze tiningi I think mina mostly ngiloko ukuthi ngitalwa abafundisi so kwaba ukuthi nje yindvo bayaqanisa ngizama impress abatali bami angabidwa mbamba so ke bokhanza lokho ukuthi noma uwenda lo msebenzi kaNkulunkulu bamvu baqabanga ukuthi wenda nje because you are a PK hayi ngoba ubitiwe kanti etikwe kuba ngumfana emfundisi phinze kunaleli bito lelikhona empilweni yami so that was one of leti ngcinamba letikhona lesibili ke ngilokushada lokuthi bakufakela ipressure ukuthi hayibo kwasekutholeka kangaka kwentekani yes but ngicabanga ukuthi njengoba thinzile umpostoli Gamethe ngiloko ukuthi bese sisitwa abamvula abatsala lokho ukuthi bakubonisa indlela lempilo ukuthi awungadija kuleti info leti tetawenteka ngesikhathi sato naloko kukunika ke le assurance ukuthi nemambala vele echubeka ngemsebenzi kaNkulunkulu we can see the hand of God empilweni yakho amen cha ngiyabonga kakhulu mhlambe mpostoli singathanza ukuthi nawe usherishele mhlambe le dona leti ngcinamba noma ke kugceka lokho wakuthola siyakubona lamhla sokungumake emfundisi so ushadile ukhona njani nje konke lokho ukuthi bese wena uyakhona ukusaphasa konke ugcine ufike la ufike khona so lengakusho Mbuyisa nebabukele emakhaya kusitwa uNkulunkulu kakhulu njengoba sibitwe nguye akusiko lula kakhulu because ukhanza ukuthi nje mne libandla lebengilibukile kwakunebantu labadzala kakhulu bathi wathi umbishop nakade introduce akibo
bamangala ukuthi lengane zayithini ngoba abantu baseshiselweni bayazunda bathi lengane zayithini uyabona kodwa uma babona igrace yaNkuluNkulu uNkulunkulu asebenda angengikhohlwe ngalenye ilanga 20 years lo munye make bekahambela ngomfana wakhe angadiwa nokuthi ubhekephi so then isahlangana silibandla sathandaza babona sandla saNkulunkulu ngendlela lasebenda ngayo wabuya lo mfana wakhe mina angilitshela ngalibandla ukuthi asingenele fasting but ngavele ngangena ngethwana ngathi libandleni asithandazeni bazalwane so lo mfana lo make wabuya nebantu bakhe ahambe bo 20 years so kwaba ne10 for 13 eNkulunkulu la tendako le tenda labantu babona ukuthi awu uyathi seba confessa kuthi yazi masikubheka besithi lengane zayithini ngize ngidothola lokuthi bebathi lengane zayithini mina ngangingadi lokuthi bangikhobosa ukuthi lengane zayithini thina sifuna umfundisi so igrace yaNkulunkulu nekuthi ke nawusasebenza nebamfula abadala ubahloniphe njengoba Paul amyala Timothy ukuthi ungayikhahli imfutha lenzala bantu labadala ubaphatha ungathi uphethe boyihlo singabe sesithi ngoba ngiqotshiwe so uvangaza ukuthi wena konke ngwe no uyabahlonipha abantu labadala maye ngiyabonga kakhulu babukela emakhaya ke ngiyakholwa ukuthi uyakhona mbukeli kulandzelela kuloko lesikhuluma ngako siyabuka nje mbukeli ngiyacela ababukeli ukuthi ukhona lapha inombolo tethu lapha ku Facebook iyatholakala na ku WhatsApp ungasibhalela nje mbukeli lapho sithini libandla siyacela ukuthi inombolo ongayishayeli kodwa bhala nje i-comment yakho mfundisi wami noma mprofet ukukhulu lokhu lekukhulunywa ngimake la eceleni sifise nje kwadi sinembukele ekhaya ukuthi ngabe uyihandlisha kanjani ipressure mfundisi ngekuze ukhone ukuthi prove Hey kusethwa nguNkulunkulu mbeyisa nani babukele emakhaya kusethwa nguNkulunkulu because ipressure ngeke ihlale ingabi khona ikhona vele bamvo bayasifakela ipressure especially when it comes to le ministry kukombera phindelela ukuthi nzilekele emshado ukuthi hey lungisa phela shada naloko ukuthi baye ba expect ukuthi in as much as siyafunza kubantu labadala but iministry i very much unique so utawuhamba ngalendlela uNkulunkulu la kudalele ngayo hayi ngalendlela labaye ba expecting ngayo labanye bathi nje hayi kukahle vele ushumayelise kwama kwakho uyibona kanza sifanani the grace that God has given us ihlukile yeah so ke le pressure sisitwa nguNkulunkulu nalabadala ke labakhona embili lokho ukuthi okay mase ufike kulesikhathi bak advise ukuthi okay nasobhekene naloko phuma uthi amen ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya ke uyadivela lapha kubantu labadala noma ke kubafundisi lababomake labasebancane kukhulu lesikufunzako ngikholwa ukuthi nawe uyafunza mbukeli siyabuya ke jetona sibuye titolo ke siyawubuka nje indzaba lenkulu sichubeke siyibuka yona lenzaba lesikhuluma ngako ngoma siyafisa lokuthola lokuthi ngimaphi lama challenges and bangakhona njani labomake ukuthi bawasaphase bakhona ukuchubeka nemsebenzi uNkulunkulu hlala nathi ungahambi Session la kombukele lithini bandla sibuka lapha sihloko sethu sikhuluma ngama pressures of purpose sibuka khona ama critics sibuke ama pressures sibuka nema challenges la face abafundisi labasebancane basendawo nomsebenzi waNkulunkulu mfundisi wami sifise nje kwadi kwekuthi la do you feel pressured to be perfect? Yeah i-pressure vele perfection ikhona especially nangabe njengoba ngichazele ngumvale mfundisi tekwaloko phenza ubidwe so bamfuba expecta lokho ukuthi banema expectations lamakhulu lokho ukuthi ungayenti nje liphutha wena so kuhlale kukhona sisitwa nje uNkulunkulu yes kuhlale kukhona ke vele lokho
Yeah, mhlambe kwedlula nje mfundisi usisharishele la wathi umntana wemfundisi mhlambe usesikhuluma nje mhlambe ngawe ukuthi lelo bito lafika noma wabona nje na ukuthi atasenkope naku impilo yabo babe namake ngibona ngathi inhle nami sengingene kiyo. Okay, libito lekimi lafika but kwaba ngibo bamvula abadzala laba confirma kungasiko ke bona bodwa but ke other women and men of God laba khona laba bese baye confirma lento yaNkulunkulu lekhona phakathi kwami. So kwakungasiko nje kopa ukuthi ngifuna kufana nabo but ngakuva kwana nami ukuthi no, I am called. God said I am called. Waliva lelibito. Ngaliva lelibito. Lathuma njengelidumo. Cha siyabonga kakhulu mfundisi wami. Mfundisi labanye bantu bayakhala kakhulu ukuthi bafundisi labasebancane bedele experience. So ngabe ungathini lapho wena mfundisi because ukuyo le field uyashumayela futhi. Ngeke mbukeli emakhaya nawe Mbuyisa siba satisfy abantu ngalendlela nje laba ebakhale ngakhona kepha nje thina bafundisi lesebancane singaba bede experience njengebamfula abadzala kakhulu kepha kulobuncane bethu sesimbonile uNkulunkulu ahamba nathi ethembeka ebusheni bethu solo sinaye. So lokumbona kwethu kwenda ukuthi umsebenzi waNkulunkulu sihlale siusaba sithuthumela enisihloniphe yabo le experience lesinayo ngiyo lele kuchubeka nekusigcina more especially kuloko ukuthi nje sikhona iexperience lesibuka lesithe khona ngilokuthi sikhona as young people ukuthi sithi no to the ungodly things kule level lokheleke tingani kwena. So kusimangaliselo esikhulu kithi lokuthi ukhone kuinfombatana ukuthi igcina nje wesaba uNkulunkulu ubalekele tonke tingani kotebusha uzufike la khona uNkulunkulu akubusisa uwelela ngeshe lokho ke sitonge ukuthi sesabe uNkulunkulu ku Psalm 119 verse 11 lokho ukuthi uthi David enhlitweni yami ngiyalonza live lakho kuze ngingone kuwe lokho lokusiqinile kulonza live laNkulunkulu. Cha ngiyabonga kakhulu sakhuluma ngayo indzabaye kuba inexperienced mfundisi. Sifisa kwathi nje sinembukele ekhaya kwekuthi ngabe ukhona njani ukucoca emagama akho ikakhulu na ushumayela nomkhuluma nebantu labadzala ukhethe nje lamagama ukuthi ayilawa ngalisho leli ngivile ukuthi ungumprofeti futhi khona njani nje lokuthi yonke into loyishoko uyikhulume with respect bakhona kuyiva kahle labantu labadzala. Kumcoka kakhulu ke lokho Mbuyisa lokho ukuthi vele umfuna kakhuluma ngoba siswadi sethu siyasho ukuthi liqiniso lelibekeke kabi liyenyanyeka. So noma ngakuthiwa uyalikhuluma leliqiniso but if it's not out of respect and also ke live laNkulunkulu liyakhuluma ukuthi konke ukukhuluma ethandweni. So noma ngabe kuthiwa you are a prophet uto correct but akusuke ethandweni not a criticizing. Kanjalo ke nekuhlonipha abantu labadzala ku very much necessary lokho ukuthi lento yaNkulunkulu bayethanze ngoba nasesente njengazothi sengithi sodvana baye bangayimukeli abantu labadzala kufuna bayibone inhlonipho ukuthi no nemambala ke they will then bakhona lokho ukuthi bayemukele whatsoever that you are saying noma uyashumayela noma uya correct. Maye siyabonga kakhulu umprofeti. Ngiyafisa make sibuke ema leadership challenges lapha ku leadership yena wena nje ungumfundisi ungumpostoli do you feel like you are under microscope? Kona kuyabida kakhulu babe Mbuyisa nembukele ekhaya ku leadership nala emsebentini waNkulunkulu ngoba lokunye nje lokuthi leadership ngumfati so lokho kuyichallenge lenkulu akhona bobabe labathi ngeke mina ngiphathwe ngumfati umfati angangitshela ini lo munye in the church ukhanze ukuthi uta influencer nalabanye ukuthi phumani lana ngeke lelibandla liphathwe ngumfati kani utele libandla alibonile ukuthi lidwa ngumfati but nasala khathi bese uyahlasela ukuthi hayi ngeke kulunge siphathwe ngumfati uyabo noma akhona lama critics ukuthi
ukuthi khona letingcinamba leto kodwa ezimne ngumfati lokholwa kunosaba uNkulunkulu ngiyachubeka ngititfobe khona lapho ngikhulume kahle kungazuthi akubhlungu ngendlela labenda ngayo kuze ngibazuze ngihambe nabo bonke labanye ukhanze ukuthi soyawineka so yabona ukuthi yathi le mfele bengiyenda mani ayisikahle ulungile moslo lo make nangivela uthunywa uNkulunkulu bese kuyaqhubeka umsebenzi waNkulunkulu uhambe kahle embuyisa nebalale emakhaya mayisabonga ngicela singakayi kubabukeli mhlambe nawe ube khona mhlambe la usika khona kule jubako esikhuluma ngayo leadership la ukhona njani ku-overcome likakhulu siyathi ukuthi usesemusha umfundisi kunabo bhuti la labakubonaka babona intfombi nababona wena ukhona njani uku-overcome lokho uchubeka nemsebenzi wakho I think ke ngiyabonga kakhulu Mbuyisa nani ke kini babukele emakhaya ku understand lokho ukuthi kufuna sathi umuntu ukuthi ama limits akho akuphi in as much as ungumfundisi and equipped funa wathi ukuthi uphile enyameni so ukuthi lama pressures nakafika you need to kukhona ku understand ukuthi no uyathi kuze ngiphume kanjena ke kubaleka lokunye kukubalekela nje raw uyabaleka kale ngophela abantu bafuna kufaka iring labantu yes bafuna kufaka but akusibo bonke labanye bakhona nje bathumelekile ukuthi babe distraction in the ministry so kufanele vele ukuthi ube nemoya wekudisena uhlolisise lokunye akusiko konke cha ngiyabonga kakhulu mfundisi babukele ekhaya ke niyadivela la prophetess uthi kufuneka ukuthi babalekele bafana ungabangena isibonke khona la sikuthola konke lapho kunababukeli ke lesambe sengumsakazo selithinda ibandla sahamba sabathola kwaba khona nabo labakushoko ngalesihlawulo sikhuluma ngawo ngiyacela ukuthi sibeve ukuthi bakhulume bathini ma challenges abafundisi labancane kungafuni kuphathwa and then athi angafuni kuphathwa ngejayeni afune kuphatha lokunye kokuthi angakhoni ukuba nerespect kumholi wakhe athi khanze especially nangabe shothi asesithi nje lo ungumfundisi but uyahlabelela athi khanze angcono dani kulomfundisi wakhe lablabe kaphila naye Some challenges bafundisi emabandleni labasesebancane abahlangabezana nawo dinkinga tetimali bafundisi lasesebancane bavamise isikhathini esiningi thanza imali ngoba banedidzingo letinkulu ngikholwa nje mawusesemncane kuningi lokusathinga ukwende so imali ngeke uhlala ungayidzingi and ema udedicate impilo yakho ebuKristini ukuthi wena nyalo ushumayela live lenkosi ushumayela livangele ngeke vele ube naso isikhathi sekuyosebenza uthola umsebenzi kwanze soyakhona ukudiphilisa so na kanjani utofuna ukudependela emnikelweni welibandla lokunye ngicaba ukuthi bafundisi lo bakhanza kuyi challenge iskate ngathi noma ngevakala yini but nje esigabeni ukuthi bafundisi basesebancane basengakhuli kahle utawukhanza ukuthi kunalabo sisilaba labagcoka bagcoke ngathi abakagcoki so kuyaye bese kuba inkinga lokho cause mina basesebancane basenemizwa yizi babantu I mean yizi batinqe kuNkulunkulu but babantu ngaphambi kokuthi babe kunqe kuNkulunkulu babantu banabo banayo imizwa so ke nawo ugcoke vele wangathi awugcoki kahle kutaba khona lenkinga khanze ukuthi sebatalisana khona lamabandleni ibandla seliyafa. As my young pastors, we have many challenges because abafundisi labancane bona kulesikhathi samanje ngeke ukhanze bagcoke emasudu la njeyana bafuna ukugcoka to impress abantu labasha letinye izinto lokhanza ukuthi umfundisi lomncane losesemusha la kule ministry ukuthi labantu besifazane angiconzi kubagceka but ukhanza ukuthi lisondvo lalabo bafundisi labo ligcwala bona kakhulu ukhanza ukuthi nalamangweni sebenta ngazuthi lo sebampenda ukuthi ulala nabo noma ubendani that is what most pastors laba face even though ukhanza ukuthi ba genuine kule ministry but then ngenxa yalendlela la lekwenteka ngakhona ukhanza ukuthi vele abantu batamgceka ukuthi ngoba uattenda abantu labasha labamantombatana kakhulu kuye
mhlawumbe khona la kwendako noma la akasashumayeli lelivi. I-experience iyatholakala because akhona ema-theology schools la khona ama-colleges where wonke umfundisi is expected ukuthi abe nayo le knowledge leyo. Ngeke nje umfundisi simane simthathe lapha esicukwini noma kanjani ngoba lo muntu usuke atohola umhlambi waNkulunkulu and kuya nekungayi ezulwini kwalabo bantu kula kulomuntu lo ngumholi wabo. Naba ke babukeli bafundisi bami senibavile nibabukele la bayakhuluma labazalwane but nje stophika lokumbalwa bafundisi la ukhanzi bakhulume ngakho ngiyafisa mpostoli sicale la bakhulume ngendzaba yemali ukuthi bafundisi bathanza imali labasebancane lokwenda sibayithanze ukuthi bayidzinga vele ngoma bede le mali utakushamba kanye naloko ukuthi bathanda ufuna ukuphathwa nini bafundisi labancane mhlambe nje ngishamba kanye lokho masinyane mfundisi ayi ya siyabonga kakhulu Mbuyisa nebabukele emakhaya le indzaba yemali liBhayibheli lithi imali imphendvulo yakho konke vele as young pastors ngoba we are in the 21st century la khona vele tonke tinfo tiyagijima nathi sifuna kuvela kulabamfu simukelekile ngendlela lesicoka ngayo kodwa nje kakhulu lengingakucaphelisa kubafundisi labasebancane etimalini kungaba ukuthi kube khona vele phela lokwendako lokungenisa imali lekutawenda ukuthi wena uphephe kulendzaba ukuthi ubonakale so ufuna imali ngalenye indlela. Amen. Naye ke engafuni ukuphathwa manje kungafuni kuphathwa ay leyo indzaba lenkulu vele lesiphathako sibamfula abasha lokungafuni kuphathwa kufaka la khona lo muntu lomsha sathi khanza agcotshwe kakhulu kubabe wakhe enkosini eve ngathi babe wakhe akagcotshwa yena so ungcono so uva ngathi like Absalom masafuna ukuthatha ubukhosi kuDavide ngendlovu yangena sekunalo moya we-rebellious spirit lo moya lona wekufuna lo mubi ngasho kanjalo lo ngafune ukuthi ube khona kahle kahle kuhle nangumfulo omusha as a young pastor utithobe uphaswe bamfla uphathwe bantu abadala like Paul naka mentorisha Timothy so Timothy wathoba nje wafundziseka waba ngumuntu omusha lekukholwa kwakhe kwaba effective because bekunasambhadi lomdzala embi kwakhe kungafuni kuphathwa vele tinfo letivamile beva ngathi lo munye ava ngathi kungcono ngitendele kwami kanzi akufanele kube kanjalo akube kuthi uNkulunkulu ukubitele kulelo office lelo and bantu labadzala babe bofakazi hayi ngoba awufuni kuphathwa because nalela uyakhona kutabe sekuba nencumbi yetinfo ledonakalako kuministry ukhanze ukuthi kuba nemahlazo sekutholakala tinfo letimatima lokunye ngithanza lokuthi lokunye kungisite kakhulu mina kuya eBible school etheology ezulwini nyalo ngingumfundisi lo setheology ngiyambona umehluko because ngilapho sifundiswa khona ukuthi kubheke kukhulume njani nalabantu baNkulunkulu so ubidiwe so addressa bona so ufika ukuthole lokho ufundziseke so ngiya encourage ukuthi bafundisi lababidiwe vele lokho ngiyabonga kakhulu bafundisi abafunze bangahlali nelibito kuphela prophetess lo munye umukeli la ukhuluma indzaba emabhuluko okwetiketi but ke ngicela kuyishintsha mina ngiletha ngala emabhulukweni ukuthi nikhanza senithanza abafana ngawusho njalo ngane nento umsebenzi waNkulunkulu utayimatanisa nalendzaba lena ukuthi lelibandla lakho losukuluhola igcwala kakhulu the opposite sex nenda njani nibakhetha njani labazalwane la prophetess siyabonga kakhulu Mbuyisa hey vele ngicela ukugcizelela lokho ukuthi kuyindalo yaNkulunkulu usidale kanjalo uNkulunkulu vele siyabathanza besilisa nabesilisa babathanza besifazane but lokumcoka ke nakukhonywa lapha Galatians 5:22 lelegcine lithi self control so kumcoka lokho ukuthi umuntu aconnect ithiba so naNkulunkulu uyakupha emandla kutithiba
akunike ine wisdom yakubaleka vele yabayeta bobhuti igcobo lento njalo le attract aphinze liqoshe yes so ke kumgcoka lokho ukuthi lokunye phinze kufanele ukuthi bafundisi labancane babe khona laba accountable khona so le accountability isita la kutheneni ukuthi umvanga gangi ati nje ukuthi mina nginebabe utangibutha ukuthi hey wasa uhamba leli jaha kangaka nithi niyoshumayela lapha sesihlahla kwentekalayo so ke kuyasita lokho ukuthi kube khona abantu labakubukile lo accountable lo submitter kibo bayikhulumela indzaba ye submission is very much important ngiyabonga kakhulu ngiyayijabulela leyo ngabe mfundisi how do you balance confidence with humanity kulendzaba lena ye leadership lesikhuluma ngayo ngiyabonga Boyisa le humility ne confidence uyibalancisa as much as usho wathi ukuthi uNkulunkulu ngibidile and ngenda the right thing awubese wenda noma yini ukhulu wenda thing for according kukwadi ukuthi lapha ngiseva emsebentini waNkulunkulu ngiseva abantu labadzala kakhulu kunami ngisengakadalo and kufuna nangiyokhuluma itinvo ngitibeke kahle kulabantu labadzala kubonakala lokho ukuthi lo muntu ufundisekile uyati ukuthi abantu labadzala bayahlonishwa we don't do anything you don't do things anyhow nekuthi egameni lekuthucojiwe uyabo uyakhuluma nje kahle nebantu labadzala ngishobonakala iconfidence but with humility babone ukuthi cha ufundisekile ukhulisekile bangasho ukuthi yini lele sesiyidla khona because kubhlungu umuntu ufuna ka gifted but nabathi bayadla bedlela beva lokudla kunemhlaba badla kabuhlungu uyabona kanti nangabe lokudla lo muntu ugifted uyabonakalisa ihumility nekuhlonipha nekubatisa labadzala abantu labadzala inhlonipho bayihambisa embili njengoba babembuyisa singemaswati inhlonipho ihamba embili so now uthubitiwe ungenanhlonipho kude ma fruits of the spirit lokubonakala tithelo letisho ukuthi alisebenzi lolibito lakho kude lelitamsida yabo noma ugifted kanganani ngeke kuzube neimpact community even in the nation because uhamba ngegift kuphela le gift ifuna ihambisane nekuhlonipha ihambisane nesifundiso lesiphilile lesikwesaba uNkulunkulu selifla uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya ke uyativela la impela ngihlelele impostoli lapha nemprofet lami ligcobo nje selingiphethe nyalo lasibuya ke hlolo la bukele siyabuka yona indzaba ngomprofet akhulumile indzaba la yesibusiso nekuhlonipha ngifuna ke sibuke indzaba yesibusiso ke ukuthi babancane nje bayakhona yini ukumemetela sibusiso empilweni debantu labadzala hlala nathi ngwambe Sehlweni lakho mbukele lithindi bandla sibuka nje indzaba lana yema pressures of purpose nesikhuluma lapha sikakhuluma indzaba yenhlonipho lapha prophetess ngifuna ke lapha sibuke na indzaba yetibusiso ukuthi ungumncane nje umfundisi usakhula kunabantu abadzala la ekhathi ebandleni uyakhona yini wena kumemetela sibusiso etikweni lomdzala ngiyabonga kakhulu Mbuyisa sibusiso siyathi nje vele ukuthi sicala enhloko kulabadzala sihlele kulabancane but ke by virtue of lelubito umvu yakhona kubusisa njengoba livi laNkulunkulu liyasho ukuthi lo omukela umprofeti uthola umvuzo wemprofeta so by virtue of leligcobo noma ke lelibito uNkulunkulu lakuphelona uyakhona ukuthi release sibusiso but ke
kumcoka ukuthi konke vele njengoba sithinzile wende ehlonipheni ungabe sebamla abazali bagibele enhloko ngoba wona ubitiwe. Ngiyalithanza lele ukuthi ungasobagibela enhloko ngoba wona ubitiwe. Hayi ngibagivile. Cha ngiyafisa ke emake ukuthi usiside nje siyathuke ukuthi wena so ngumake kwekuthi nangu umfundisi usesemncane umchuza kanjani partner umtholaphi futhi umthola ka Facebook umthola ebhasini umkhanzaphi nje. Ngiyabonga Mbuyisa bona ku trick ngoba live la uNkulunkulu sigayidwa ngilo nalithi singaboshelwa ejokeni linye nalaba ngakhona kwekucala lokho ukuthi umuntu lomusha nake saba uNkulunkulu anelibido akade kwekuthi asiboshelwe ejokeni linye nalaba ngakhona hayi ngoba sithi sesingcono thina but ngoba ngeke vele sithonse fanana ngoba la ekholweni kunemigomo sihamba ngekwelive la uNkulunkulu lo longakamukeli Jesu ngeke understand kunetinto vele titamshiya la ngeke ati understand la ngeke khona ukhanze ukuthi sekutawushayisana bese sekuchuma ema divorce ke kani kuchumise ukuthi mina ngihawukele iMercedes latest kulobho ngase ngithi ayi ngcono ngithathele khona ngingumuntu lomsha ngimgane yabo kanti akusiko ngaloko yabo kunengi lo kwakha lo muntu kunengi futhi naloku lokwenda ukuthi mine ezumfundisi kunengi lokufunekako yabo ema godly values ngiyonani for imcoka lokuthi lo muntu uyamsaba uNkulunkulu lo muntu uyamenda uNkulunkulu abe uqala konke njengoba yasho Matthew 6:33 ngoba kumcoka lokuthi lo muntu ake sabe uNkulunkulu because kuSams uthi lokha indlu uma uNkulunkulu angayakhi uyakhela lide logatsa lidolophu uma uNkulunkulu angaligatsi ugatsela lide lokusho ukuthi ke kufuna lo muntu lomusha vele athandaze acele umusa waNkulunkulu and then lokunya acele nakulabadzala ukuthi bamthandazise ukuthi nakufika lo suku lolo emehlo avulekele to the right person. Amen. Maye ngiyabonga kakhulu Mark Apostle. So ijakile lapha lenzaba lapha umprofeti elagama kune concern lapha prophetess let's see nine bafundisi nihleze nisemoyeni kanti phela nisesingile yabona nihleze hamba nishatilimi noma safikile ebhuti ukhanza ukuthi awusakhona ukubona ukuthi wena vele high in the spirit ngosiyazi bantu bamoya yeah semoyeni kuliqiniso lokho kakhulu Mbuyisa lokho ukuthi vele vele sihlale semoyeni but ethi konke lokho ngicabanga ukuthi makuchazile le spiritual aspect but kumcoka nawe lokuthi bese uyahlola le character hayi i potential i character ngoba the potential ngilokuthi umuntu angaba yini but le character is a proven record ukuthi hayi ngimbonile lo uyabahlonipha abantu abadzala ngakhona kuphila naye ngimbonile ukuthi baphatha kahle labanye abantu nami into awukhona ke kuphatha kahle so uyabuka lokho ukuthi lo mfu singakhona nikuphilisana ngoba endlini asikuyoshumayela endlini yindvotsa idaba ngomfana yes so ufuna kube ngile character lelo ayibona ukuthi no yathi lo mvu lona angangibambisa lo mvu lona angangisupporta ngake ngasonywa kulenye ejala athi mina ngimfundo oshumayelako so uyatibuta ke ukuthi vele naso uyoshumayela ukuthi bese sokuthini so ngileti imvo leto lekufuna bese so uyadimaka ukuthi hayi lokho awungeneka bekathi idlalela nje cha ngiyabonga kakhulu ngiyafisa lapha navigate ema expectation kunengi labakhulumako abantu ngebafundisi ngifisa ke kwati ukuthi ngabe nguyiphi nje misconception bantu labanawo ngani nisebafundisi basebancane so bamfu ngiyabonga Mbuyisa nemlalele ekhaya nembukele ekhaya bamfu kunengi laba kunakako kithi thina sibafundisi lesebancane lokunye bavama kungasithathi serious babale ukuthi awutakuwa lona awuyinfo lencane info maphepha so uzusitwe ukuthi babone ukuchubeka kwakho nekudimisela kwakho yabo lokunye kuba ke ngilokulesikushidwe ekuqaleni Mbuyisa lokuthi imali baye bacabanga ukuthi si respond calling because of le mali kanti kungetulu kwaloko labakucabangako lubito mina nje according to my side bengeke ngirespondiswe imali
ngoba lo msebenzi lona uyabita kakhulu Mbuyisa uyabita efielding kuphuma imali yakho yefamily iphume la khaya ihamba support umsebenzi waNkulunkulu khanze ukuthi nyalo nje besende ama Easter labanye abafuni ku support umsebenzi lo munye utawuqhamuka sekeda nje enkonzweni uvele ngumntwana wakho nawe umntalo wakhe ufuna umomukele nokuthi akakhiphi ikemfi yake ndini wena kufuna isandla sakho sishone ekikini kakhulu so ba expect ngathi wena ungapheka give konke unike but kube bede labakuletha in the church naloko ngiyabonga kakhulu make bukele ekhaya ke uyadivela lapha kumake umpostoli ukuthi bonke labantu abakho akude bese ufune bese umlahla khona babukeli ke lesihambe sabathola emadolobheni sihambe safika kibo kukhona nabo labakhulumile ngiyacela mbukeli kumane ke sibeve ukuthi bakhulume bathini ngasho ukuthi labanye bayalihola ene futhi ke uma yena afuna loluhito kulaba labadzala funa bathole bangene emaklasini bafunde bayibo Bible school bafunde lezo tufundisa into leto leti bakhona njengala kithi nje ndayona ikhona iBible school la kufanele uye khona uthole ukuqitakala ngumfundisi ngokuthi unemncane umvlo emncane usesemusha usemncane usevela usatawona kakhulu baye bangamthathi serious bamfu babe nokuthi ngeke ngitshele nje kulomfanyana lo ngingwevu ngimdala nje ngicathathela nasenhloko yini livangele ngalitshelwa kulolotelo itolo so isikhathi esiningi baye bangathathi serious ngoba basatawukhula nje basatawenda emaphutha so ngeke kuvakale ngazi ukuthi basengakafiki khona mbamba Jesu wacala kushumayela aneminyaka lengemashumi nakubili shothi 12 years bekangumfana but kwathatha ukuthi bamfila abadzala labadzala ngisho kuneyise bahlale bamlalele bamuve ngoba bekaphethe live laNkulunkulu so ngisho nje ukuthi bamfila abadzala abahloniphe live laNkulunkulu lingachamuka ngami ngimncane ngaka lingachamuka futhi ngimumfulo ngazi ukuthi akadimbambisi kahle yizi nje nakashuma live lasima kuyathita lokuthi ulalele ngoba uNkulunkulu uyativeta kubantu adiveta indlela letehlukene angamkhetha nje nemfulo ngathi umbukela phasi njengayina lo mfana lova ngathi lona 15 years irisk lenkulu ukuthi vele inyama akusiyo umuntu wonke lokhona ukuyicontroller so ungakhanza ukuthi ama intentions akhe akasiyo la pure in as much as angaba graduated from lama colleges lesengiwashito but ukhanza ukuthi yena sitha ukhona kumsebenzisa kakhulu ngoba bosisi bethu bathi gcokela impahla leti matingubo leti bahaga imitimba yabo kwaze ukuthi lo muntu ngoba phela usesemusha utawulingeka lapha nalapha layo ke risk lebakhona ke ngeba ngumfundisi lomncane kuye kube naloko ukuthi ukhande ukuthi lo mfundisi wakhe lamholako uphasi ngefundo noma then akazange sayiBible school kuba ukuthi yena sowungqono ngoba naso ungenile eBible school dani kulomholi wakhe la ngathini lamfundisile inkholo kuyebese songazi ukuthi asesimiyekele lona thina sisithathe naku lokungcono ngaze ngaba ngumfundisi lesinye isikhathi kwanze sewufuna ukuprofeta but ncenye utele sipho sekuprofeta sekudinga ukuthi uhambe uyofuna something lotawenda kokuthi labantu bawunga ukuthi babone ukuthi wena khona lokuphethe bafundisi naba ke babukeli sebayikhulumisile indzaba ngicabanga ukuthi sesenibavile ngiyafisa ukuthi kube khona lesikushoko mhlambe kugcina ngalo kulaba ucala ngalo labagcine ngako ukhulumile la umbukeli wathi bese nivela seniba prophet bese kaNkulunkulu akakuphi lesiphiwo bese soyongeda shosho uthatha lento lengenabungodi yakhola ukuthi bese siyakhona khona ukukhombisa mhlambe kuyiphawula prophetess ungayiphawula uyithinde ndzaba ngiyabonga kakhulu Mbuyisa ngiyabonga futhi nekubabukele emakhaya yes lamanye ama pressures vele labakhona ngolokufuna kufana nalabanye abafundisi kanzi ukhanzela ukuthi lokho uNkulunkulu lakubidele kona akusiko njengoba chaza umbukeli akusiko lokuprofeta so ufuna ngekuprofeta ngenkani so ufuna ngede emandla ngoba ubona ungazi ukuthi ba prophet bayavela lapha ku Facebook banema likes banema followers nemabandla yagcwala kanzi akusiko kanzi tonke letiphiwo kahle ti necessary noma ngakuthiwa uNkulunkulu akakunikete ukuthi ube ngumfundisi ukunikete
futhi ube ngithishela nako lokho ku necessary lokho ukuthi kwakhela ibandla laNkulunkulu so ke kungaba kuhlala nje kulane yakho wende lokho uNkulunkulu laphathise kona ungafuni kufana lomunye umuntu. Amen. Ngiyabonga kakhulu kulengcingwane lapha umbukela khulumile la wakhuluma ngekuthi usesemncane usetokona mhlambe uinstilla kanjani iself control emfundisi mhlambe ungakumatanisa naloko ukuthi bathini bese nikhanzana seningcono kunalabantu labadzala labanfundzise lokholwa nize futhi natibona ukuthi nibafundisi wenda kanjani lapho. Ngiyabonga Mbuyisana Mbukele ekhaya. Info lesitako lapho ngicabanga ukuthi ezinkulunkulu ngoba asibitile phela sibafundisi labancane vele abantu labashabane amandla uNkulunkulu uyati manifesta ngetinfo letinengi for example nje ngiseselida libandla kwake kwaba nalomnyema ke ngatfoli bamfana for so many years then kulo makela ngabatfoli bamfana then uNkulunkulu wamupha bamfana lo make so le lobufakazi lobo kulula ukuthi na usesemncane ungumfundisi ungasiko machoti ungaba nepride bese sothi sengcono kunababe wami enkosini kanti akusiko kanjalo igrace uNkulunkulu la yendile njengawo ngumfundisi lomncane so kufuneka you need to remain humble utitfobe njalo wathi ukuthi le grace lomsebenzi waNkulunkulu akusingawe kungaNkulunkulu kahle kahle la kubitile naye lenzaba ke yekona ukuthi sesebancane nesetawukona niyona vele ninebafundisi sibancane angeke sikuphike lokho Mbuyisa ngoba siphile enyameni ngoba ngidakuphika kanjani ngoba labanye bafundisi bethu balimele vele kuyona lendlela abasefieldini hayi ngoba bebangenti kahle ngoba lisela litela kutokwe bakubulala nekubhubhisa so lokumcoka ezesibafundisi labancane kungaba mcoka lokuthi sihlale siqaphele yabo sihlale sithandaza siqaphele sathi ukuthi noma sibe nawo le self control ngoba in Galatians khona sithelo sikamoya lesithi ukuthi bamba lokutithiba lokuthi phela sibantu siphile enyameni asitithibene lokunye uke washo prophetess la ukuthi kubita kuthubaleke kubafana akusiko bula lokubaleka literal usuke uva sometimes uyubone ukuthi khona abafana lo ngoba rejecta symbol nje ungamvumi lo bhuti khona lelo chamuka uve ukuthi ayikhona manje esayidini lakhe yabo ufikile yena manje masekafikile esayidini lakhe kukahle ukuthi ubaleke vele ungamane utende ube ligwala kunokuthi utende engathweni uyakhona kwenta tinto usukulimale bese songena eclassweni so kwesaba nje nekuthi uhlale njalo lo msebenzi waNkulunkulu uhlonipha uthandaza uthi Nkosi qhubeka ungiside ungivikele lokunye lobokhulume ngako Mbuyisa ngilenza abaye pride ikakhulu lesishaya isilimate sibafundisi labancane so ipride invulela kuwa lisho njalo iBhayibheli encwadini eDaka so kumcoka kakhulu ukuthi noma uNkulunkulu angendani bathi uqhubeke ludumo ulunike yena uqhubeke futhi utithobe nakubantu labadzala maye ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyafisa la prophetess ukuthi ngabe kunguwe nje wonke umsebenzi waNkulunkulu how do you deal with ma critics la within the church la ngachamuka ngaphandle kodwa yendeka khona la ekhaya kini hey ya Mbuyisa abazalwane bayibambe red pen bakumakele but akusiwo onke ama critics la lamabi kulokunye kwakhona vele kuyasita kuyalekelela kuhle ukuthi ukuthatha so angisho ukuthi ku ignore konke but lokunye vele kuconze ukulimata kwakho kudisena lokukahle ukuthi sinika into imoya engcwele losukulela kulo lonke liqiniso so lokunye utawutha critic umzalwane athi imoya engcwele noma ngabe uyeva ukuthi uyafuna ukuthi but asho ukuthi but uqinisile egcina konke so ke ngilokuhlola nje umcele imoya engcwele akuside vela akusiko lula critic is never nice ukuthi umva critic kunemvo nje yemvulo ngathi angahlala a perfect yabona ngathi angahlala anda kahle tonke izinto kanti angeke kuze kwendeke lokho siyahamba siyafunza so we do make mistakes lokhu kahle ukuthi nasawulendilele liphutha so utholele critic funza phela ungaliphenzi maye siyabonga mhlambe ngaba kugcizelela nje emake singakaye ititolo kwekuthi lapha emabandleni ninebantu labadzala how do you deal with them ngiyati nje wasikhuluma ngama critics ukuthi kwabona abantu labadzala ikendeka isikhathi ba criticize
bahleli khona la sonke bathi asinzawo sifuna wena ulunge lesesikhathi bakukhulume lokuhle lesikhathi bakukhulume longasiko kahle. Ngiyabonga Mbuyisa. Kona akusilula lapho ngoba akusiye ama critics angaphandle angekhathi so lapho usustainwa nguNkulunkulu kahle because akusi info lelula critic kwamuntu lo langekhathi lo benefita to the same anointing lo mthandazelako lo busuku nemini lo fisa ukuthi impilo nefamily yakhe ichume ibe kahle akusikolula ke kudilana lokho kepha masekwendekile info lesitako ngilokuthi ube ne-forgiving heart inhlitiyo yaJesu kusita kakhulu ke lokho ukuthi le nhlitiyo ibe inkulu as ama ministers of the gospel ngoba labamfu vele ngebahlale bangaslimati nelesinabo so lokuba lela sivule inhlitiyo tethu siba thethelele ngoba uma singabaxoleli vele ngeke uside kwana nathi ministry wise. Ngiyabonga kakhulu. Mbukele ekhaya ke kuyadivela la kubantu labadzala bayakhuluma nje ukuthi kuyadzinga nje lapha lisito lapha nalapha sayitolo ke mbona sipetolo ke siyawubuka nje sikuyiphetha lenzaba lesikhuluma ngayo siyawubuka i-support and growth bese siyayiphetha ngokuthi ngabe ngiphi support system lo itsingako ukuze ukhona ukunavigate ema challenges hlala nathi. Sihlelo nimbukeli lithini bandla ngiyakumukela mbukeli lenza balena lesikhuluma ngayo ema pressures of purpose noma sesiyephetha nje mbukeli ngiyajabula ukuthi soloko uhleli unathi ngiyafisa lapha prophetess kwekuthi lenza balena sifike la khona sigocota khona ngabe enguyiphi nje i-support system lo itsingako kuze ukuthi ukhona unavigator ema challenges lo hlabetana nawo usenda wona umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa. Ngicabanga ukuthi nje kwaqala siyade ngesiswadi ukuthi indlela ibutwa kulaba sembili. So kumcoka lokho ukuthi siyade sibamvula abasha siyesifuna ukuthi surround kakhulu nalabasha. But kumcoka to include labamvu labadzala babe khona ngoba bona sebalibonile likusasa lesiyakilo thina. So ke le support system yebamvu labadzala iyadzingeka. Phinze uyithinzile umpostoli nakakhuluma ngalokuba equally yoked ngalokhu kubophele ejokweni linye. Kuthi kumcoka ukuthi support system yakho ikhona lokhu understanda ila imadina kaNkulunkulu ikhona lokhu understanda your ministry so that noma ngabe bak-advisor bangak-advise outside of live la kaNkulunkulu lekufanele ukuthi siphile ngalo. Mayisiyabonga kakhulu kunabafundisi lapha ekhaya laba sebancane labana lenkinga lena lefana nalesikhuluma ngayo baphethe lama challenges labanye sebeva ngazothi hayi asale ngiyeka lenza bayikholo ngimane ngibuyele mhlambe ngibuyele eshwaleni ngibuyele kuphi mhlambe ngiyacela apostoli manje umuphe nje advice lomzalwane. Siyabonga Mbuyisa kakhulu. I-advice lengayinika abafundisi labasebancane kungaba ukuthi akwendeki vele ingavakali le pressure yasemsebenzini waNkulunkulu ihleze vele ikhona kepha nakusho ukuthi bese lapho kufuna bese uya give up uwashe manetha no kufuna ukuthi uye kulabadzala uchubeke uye kubo ukulabanye ngoba beshiyana ezungumfundisi lomncane tababona labadzala labanale gift labanale sipho sekunotorisha lento yaNkulunkulu lekuwe laba supportive bakhona labanye ngoba behlukene bathi khona lona uNkulunkulu ezuthandaza umkhonda la director kuwe ukuthi ungakhona ukukhuluma nemfundisi bani akusite akubonise ngiloko lokusitako njengoba bekashito prophetess ukuthi ngilabamfula abadzala labataksita ungabi ne-age group yakho kuphela. Ngiyacela apostoli manovalelisa kumbukele ekhaya. Siyabonga kakhulu Mbuyisa siyavalelisa nakubabukele emakhaya sibongile kakhulu kuba nani kuhlalisana kanye nani niqhubeke nesupport elihlelo. Amen. Ngiyacela prophetess uvalelisa nawe kumbukele ekhaya. Siyabonga kakhulu
Mbuyisa nani babukele emakhaya siyabonga kuleli thuba ngiyacela phindze nilisupporte Nkosi yami lihlelo nililalele nilithamele tikhatsi tonke Amen. Siyabonga. Kule ekhaya ke ngithathe lethuba nami ngibonga kakhulu kubantu labadzala kusihlonipha nje singumsakado ukuthi bebangeta lamhla la betosherishela na live noma na inkulumo lemcoka nakangaka lengikholwa ukuthi khona la ekusite khona ulapho ekhaya manenge ama challenges kodwa uNkulunkulu akasibiteli ukuthi sisale kulama challenges sitawunqoba ngaye Kristu Jesu lo siqinisayo ngithe Nkosi Mbuyisa ngisaba kuhle emakhaya uNkulunkulu emusa uNkulunkulu ethandwa akasiphathe sonke nisale kahle